Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu Abinya Ndeti ni umbola kana serikali ya kaunti ya Masako ni kuendea kwikia matambi maseo kumina mathina makiwu kati wa mwene kaunti neno. Mwandu Abinya aina na kisione chake sekine kwa matungulu kawindani kala wakunikela mulati wa Mwala Water Cluster emwamba na mawabisa kuma kambunini kana kambini wa Tanathi ni waweta kana kiwu kuma mulati ni nekionye wa enendisio nesia matungulu ondumwe na Mwala ayenda ende kusobya melati yonde ya kiwo. Boniface Gavana Abinya Ndeti avikite kisione chake sakini na watakana serikali ya kaunti ya Masako ne gwithikana mulati wa kiwu ne watethia utalo munene wa enenthi va kaunti ya Masako na muno kunyekisia enenthi kiwiso ni cia ndwa ne gwithikana ne maulanga thino la munya wende na kumbelwa kwi enenthi inspection ino toka kwika baba ya treatment plant ya Mwala Cluster kiwu kiki kikanyusa wanandu mama tongolo na andu Mwala ni jukumu yito yuta county government to kiwu kiki tukithengesia bakuwe nandu andu mambisio nywa kiwu kwau ye bakuwe thela ye 97% ya thela ndi bwetweka wa wito yuyu kumwete akiwu bakuwe na twamwete abakuwe tumwete ila mita smart meters ukethia ndu kwiwa ni wibe kiwu utatumite kembwa ni weki ya 3 otondo weki ya token ukatumia kiwu chaku cha 3 na kembwa no mwa yumwe kana mye kana mye 3 kwau tienda na kila kingi na nena baba yulo akiwu kiki ni andu Tanathi ala tuthukuma namo masisie ona pumping station yeno matumia solar bandu ba stima nondo matumia stima ekiwu uthoa no kwambata na wambata wembwa wina thina muno balabe andu maitu ndi kumana na kivalwa makulia enenthi kwende na usovya melati ya kiwu kwikithia kana nethwa yote thioko ewetakana ni kwithia na ung'ei wa mali ya kiwu ta mitambo ya kunyaicha kiwu solar kati wa sindu ingi andu maitu nithia tena thina wa kiwu nithia tese balaki ya tuki utubinyea twasauvya infrastructure eno twamwete kiwu bakubi mwikanange pipe nundu wanangai weyikata kwa utu sovya siendo sionthe ila tukwikata county government tafadhali sovya hii nundu mwa sovya muikwimbwa mwina mathina maingi ala mwemethagwa namo makiwu na ti project ya kiwu yo ka project sionthe ila tumwete ya ground sovya hii na mwisisi obo wa solar vya numake yo thima yo ya solar teki ya solar sovya hii solar sienyu nundu solar ni nzia ya kuhakikisha tina tumeambesa mbingi kukuna kiwu ona wethia project ya kwie na ni yale otethia mwene nthi nundu mutongo yula waibonda responsible kwa sa project isu isaubi ni jukumu ya kwata governor wa Masako kwa sa project isu ni mithayo che itethesia andu makwa nundu ndithi ku invest bandu bangi nisi be bandu andu makwa menda chao menda kiwu otau ni wathanakana nukwenda na ukwata mbau matambela mozeto ni kambuni ya Tanathi vamwe na serikali ya kati kwigithikana enenthi ni makwata kiwu ni kitu ithionthe na ila tokata kwatenia na national government mamino saubia infrastructure maitulekele ita county government tukeka ila last mile connection kwa uta county government nundu no ya proposal yito kuma county government ya Masako yuyu maminea na ito nitukose last mile connection tusisi tukwatwakishano maitwe makwata kiwu mwasisi yata ni mwana yata canal eneka letembe wa miaka 10 itabukua nitunabuku ya ndo maitu ni maende na kuima masilanga ni mukono ndu twenzita masilanga maingi koko kila ward in every ward there is a minimum of 2 silanga twenzite. Water and Sanitation Company. I personally did the proposal when I was technical manager Mwala Water and Sanitation Company, and you understand Mwala Water and Sanitation Company is under the county government of Machakos. We wrote a proposal submitted to Tanathi Waterworks Development Agency. Then from Tanathi they submitted the same proposal to State Department Water and Sanitation. Then funding was sourced. The project was constructed from financing from African Development Bank. Mutongo TV kuma cheleni matungulu nyeni toboni Mutesia.